उदालगुरि जिल्ला खलाइगाव हिराफारा गामिनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय मागो दमासि बरायनो साखाफारा। बाथौ मन्दिरनि महराव लुनाय भेलाघर न' मागो दमासिया बर'फोरनि मोनसे बोसोराव मावनानै मोननायखौ न'खरनि सुबुंफोर जयै रंजा बाजा लावखार ओंखाम जानाय। बेबायदिनो हिराफारा गामिनि रायजो राजा सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' ज' रंजाना बरायनो साखाफारा जादों। निउस नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो गोदान बोसोर एबा फैबाय थानाय जानाखि मागो दमासिनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरग्रोबाय। दिनै जों बेबायदि जि मोनसे भेला न' जायखौ एसामिसाव बुङो भेलाघर, जों मालाबाबो सिमाङावबो नुवाखैमोन, सानफेराखैमोन। माने जोंनि थाखाय बिराद गिदिर सिमां बा मोगथां बायदि मोनसे जाथाय। जों बहुत गोजोननाय मोन्दों बिदि जे मोनसे जों न' लुनो हादों, भेला न' लुनो हादों। बिनि मेन माबायानो जाबाय डाइरेक्टरा जोंनिनो आदा रबिन्द्र बर'। बिथांनि डाइरेक्सन, बिथांनि कनसेप्ट, बिथांनि बिथोन बायदियै जों बे भेला न'खौ साजायदों। बिथाङा जा बिथोन होदों जों मावदों। बिदिनो रायजो राजाफोराबो जोंखौ क'पारेट खालामदों। बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। লগা একো নাই, যেহেতু আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে এই ভোগালী বিহুটো আমাৰ অসমীয়া সমাজে, বড়ো সমাজে এইটো উদযাপিত কৰে। তো আজি এই হীৰাপাৰা গাঁৱৰ ঘুৰঘুৰি চুবাত ইয়াৰ চুবাৰ মানুহখিনি লগ লাগি তেওঁলোকৰ মনত যিটো উৎসাহ লৈ ফালে তেওঁলোকে এটা বাথুৰ এটা আৰ্হি লৈ ফালে যি পুঁজি যিটো বনালে, মেজিটো বনালে, এইটোত মই তেওঁলোকক প্ৰথমে শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। আৰু মই এই গাঁৱৰ চুবাৰ এজন ব্যক্তি হিচাপে তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰ্মৰ যিটো মানে উৎসাহ, সেইটোত মই প্ৰেৰণা যোগাইছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকে ইয়াত অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, সেই তেওঁলোকে নিজা পৰাই তেওঁলোকে এইটো হেৰি কৰিছে, এই মানে দিছে আগ্ৰহেৰে, এইটো উৎসাহেৰে। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই উৎসৱটোৱে সকলোকে যাতে উৎসাহিত কৰে আৰু সকলোৱে যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখে, তাৰে কামনাৰে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।